Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada karena ini boleh dikelompok jadi kelas Al-Sarabe Asapku Nadian Nurul Karaen nomor urut 20. Asapku Alifah Nurul Kalbi nomor urut 6. Asapku Putri Berlian Yansyah nomor urut 24. Makokoe Maelokti Medu Bepa Sawella Yarega Tarifah. Filosofi Bepa Sawella. Sawella koleri ada wella risuasangi wella nasabah bepae mancaji papiran mulawar sinai. Sara-sara kuema usahana wadingnya melelah. Bahan-bahan yang terpilih yaitu lakwa sepuluh sidoko, lakwa seona setengah doko, gula jalan setengah doko. Burena pamulana pertama ilakbu A10 sidoko. Napa di pertama ilakbu aseyona setengah doko. Napa di pano kaluku parukna. Napa di pertamai peje si cek dek. Napa di pertamai wai kamu tak cek dek. Purana ro dicampur manen ni adonange angkenna masileo. Purana ro di palebu-lebu napa di palampe-lampe ih. Purana dia bu disanggarak nih. Di koro igola celae napa di pacolo. Nakko macolo ni gola celae pano ni sawalae rigola celae. Napa rigaru angkenna masileo. Garu-garu ni angkenna marako gola celae. Nakko marako ni gola celae taro ni sawalae ripene. Iya naik mulai di kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.